say me mwakwa babiem do Badwam TV Badwam so mamboatema yada say ene de salsa no so hu zare omoye no we say release stress no ni ade o anti na misha mamboatema ni team yada se de du hoyi na awode yo hu ese onya pomode pa na watimi de adidi wish ne ye more mwaya mna yefo mwaya mna yefedodo na me wo mia me nkrofo wa ha faith Homeopathic Hospital for her. I no pay a benada fefe say or moba. No many abedin commander said they are pomode, a bequay. Dr. Abigail, Dr. Kufian Ponsan, Munina Waha, penny from Makwaba. The Viabo dear. Ah, Mohai Fedodo. Yea, let us say. And you ever heard your dog? Until Fenedica, happy birthday. Thank you. Senior, Miss. Onyo kese amen oma nkwatenti ahode wom abibia watimi de nije se ya ayewadwuma na ye wish happy birthday so na ye kasa kakra bi so afa yapomden ho abibia ye hia ye kaka ye ho ewo yapomden ho na im say last week no ye kan bibi for menstrual disorders no na ye kaka ya adwen kakra ewo ho im say last week no ye kan bibi say ye ema ye mfichi kono o hawa horo bebre na ebam but obi o ha onim sese ne a ekono eyo haw nti ofa ne se saa na etie but na enye saa ebewi achi no na de wako gina mpempen so bia na se de wako dru baby a ensese enka udru ho nti bibi ti se irregular menstruation and say anovulation obi o no ma menses no eba ensese enka 4 weeks bia na eba no Emma that time be a 4 weeks no bit me and bear twice. Meaning say obenya no twice a month. So enye sa na wo say eye. E wo senka 4 weeks ne so a ansa na menses no aba. Enti who say within a month no utiminya no 2 times or more per. No so who say there is a problem. And also be o hono ma ne de no emakra absence of menstruation emakra and also entisa. Said the Yankopon ye na so ba bia bosome no ubunsa agi se obi a uterus no eni ho se ni ho de ane o se na menses no emma but se e wo honko ade a ense se bibia si kwan se entimi emma because se emma e ka mu no na no so wonsunsu anso a eno so e de bre nipadua no ana se obi o no ma menorrhagia ebeba but ebeba e bebre o flow bebre a eno so kwetimi lead to anemia anase nipa no ebeye mre nti tem bia bon say ne menses bape uhu nanim anu on say there is a problem ense say ebasa last week na meka say flow no at least I say dey bia otiminya tablespoon 3 nti say uhu say eye more e dey anase bibi wo ho ebi kwa na bibi ene wo uterus no manase womb na wo dey nim e na e cause sa bi kwa na fibroid e na say bibi say edem na wonim na e ma menses no eye basa beba bebre aye ahoyira anase obi ono mo so kwa delay na time bia ya na edeceive titi oma omo pa wo no say the last na mekan enti won say delay no fin so when menses no amade amenyem but na onyem adwen na ewo tim tem bia say me pese menyem no na lead to sad na say twe sad den ekọ achi enti na bia instead of 4 weeks no bon say bia 5 weeks 6 weeks ne bia emaya na sa fe na abedu ti eba bon se beba bebre na eyi clot obeka so menyin se na ase but na entisa intimeso obi a wo sa e hawi bia fa onfichi komu bia no entina se ema na nyansa tutumika efa wani che faith ena sa de we senso e lead to infertility pantefia because emma na is a problem ewo uterus nim se dem kind ana se tubes no anase ovaries no nkosua no entubon se awo no waware anase one be mate afi atwam ekonanim but emma bra omomfa bibia so emma omho ban so enti enye se sa na eko enti miso se bia ho se awo no emma e wo so otumika na akohwem e bia na tubes no a blockage se tuber blockage e wo ho a nyinsen no emma obi on so STD sexually transmitted diseases infection e wo ho a utim se yade a ache na no so esikwan eno so ma nyinsen no emma anaso obi on ma ovulation problem on release egg no kra so ovulation na ebasa eno so ma nyinsen no emma
anase bi kwa se be man ensuo na beba no so nkwamo na ewo mu no so ahode ni so a eno so e ma nyinsen emma enti kwan a efa so anase infertility ne kwan a efa so ba no eye bebre ba se oti wona wantu hu anamon a unhu se ade we ena ekose wan we ade akɔhye abrewa bi ɔte ne baabi se ɔno na eye obetena enye ɔno a na ye system na nkasa ena enye na dwuma se ne wo se eye anase ɔhaw bi ena aba nipaduanim enti wo se ututu mika ebra ti saa me ya ɔte ye nkan faith ye won fide ahora ye de hwehwɛ saa nneema ne nyinam eye ye funu anase awodie nim unkosua bibia oba ye behwe enye ye ni se ne de hwe ena enye ya no ne de ka enti uba na edu kosi machine ni so anase fide ni so escan fa nipaduanim a baby a problem ni wo bia fa ogan ni ho no a enu nti emma o menses no enye fine emma yie eba bebre anase awo no enti me emma no ne ye ho ansa na ye ho kwan a ye de wo ebe fa so anase encheche ebe cheche wo a ebe ma ho so wetimi enyinsen enko Dr. Kufion Ponsa ho na on to so ni location no contact yeah that's it yeah the chasroom kufi fetch bro na we show said the Dr. Abi we show no na yeah the nyame asese ne wo de adom yen na ye ne hu birthday ni bi ye chia obi bia prophetess Dr. Elizabeth Fitch the CEO Fitch with particular baby obi the chasroom kuma no na ni nyina ne se Accra had the Santa Maria Antiku Junction. Number is 0540 71 0940 0540 71 0940. Kumasi ya wahenema kukobe takrade Anaji Police Station in Jampe Koforidua Pale Junction. Mesese wa wo Western Bridge in Hono ko Bugosu Station wa uduwa nye irakwan. Na miseo yade nyade padawe betena ha de ntia na momani abre no wohwe se obi a wona hwe abusua na yade de na to dem odadem untimi nkoma mesre yade enikwase asoso because eye tamfo enu ntia wo se ye hwe kon ye befa so a ye be kontia na obefi ni peduam enu na faith yeye yesa yade kwankro yade bia di ni pedua no so se wono de mabagi hini wo ni peduam enu de ba ye be pam no amana ko ye nam abefo kwan so ena ye be pam na amana ko ye mfidie na ye adwuma oba ebe bo wreni peduam a check 36 organs na insan kanyame say last Saturday fufu party in Israel from animo ye hwe nipa over 360 wow ye hwe mkwa ye ma obi adru obi oba obi a oba ye hwe ne bia manadru ye ma omu ebi iwo a ni ntimu asisi ne nsan oto a mu etititi oto a wotwe fufu no na ne nase apagya asene fufu no ko ede bre no hwe ne nase de esi apagya fufu no kura no empagya asa enti obi ba yo hwese de nase wotwe fufu na nase bi ni amana duro obi wo ana ne yem aduan na eba no kwa no wate se fufu part oje ontumi ni amana duro ye wadu bi wo de ma wa aduan no se de obesi edi no wuti mo ahwe obi gina nche baka se bia wadidi enye but ye kom ye be ma koma de wankata mo otimi didi kama na obi ho ba na mami ba ko me we hoye se wagini fufu de asi ho na hwe se wo so sorry a friend na na ketwa o sorry short distance oba ohuru bebi odi fufu nti ni buru efi bebi odi sie fufu no so si ho won se ye wa refi bi o wa bi o ma ni bi kura ho ko didwa odwomu a wodi dwa na wie no na wagya dwa no ho no Africa befi obi timi gya ne kam chese ye wa refi bi o ho a ade kita wonsa nifa no de bonkum epe because ade ni kran mesre ni nyina ye adwene mu nsem ni bia oba yi wadu wa de ma wa wadwum badu fom am wotimi adwene amna esi so ye onu awdo pi me sei Saturday no enu e chehwe nipa over 360 niema obi adro obi ho a onum bi ho osade bi kofie ye che ne kwaya ni obi akapre ye di mfidie na de wohye ani so bai ye wohye nkofo ani so mom ani adro ye obi ho a oba ye cheke ne pressure ye cheke o machi bi ho a baby ye di bohit ho a utum sentinwa bibi na baby mu jali ntimi konne ko enipa atwum na nya asem ketwa e ho na adanse e ba ho no bi a na ne nan wo di si wo kakra bi na etititi e ma na duo odi ne fufu wie no de adanse e ba e di misrew wo de no de acha oso e bia wo de ne stroke wantimi empia ma fufu party bi unya friend number no na wo pa wo ya de ne ye wo na abeka che obo wa onu maduo ofiti o tise ne ba bia ne ya o ma duro bia so ano ano enu timi san sorry tie uni pedua no woni se obi o ha ne yam ye ne ya wate se bi ko anwumre na bia ne bia odi ye time na yes obi zo ho a wuti mu se yafu ye de na aba no ebi kura no amframa na abijan ye montimi yimframa ama nti kura adwa no obi o ha yafu ye de na aba no onima de kode
But what is a do if you do no one? Your number no. Ye hwehwemu. Mr. Fa number no fa yen oba. Ye be ye hwehwemu ama kama. Obowre ni pediatric 36 organs. Ye check am the also massage you also any homeopathic clinic 0244583859 and 0275969414 and now Accra number is 0540 71 09 and 40 0540 71 0940. We a birthday dear. Mo person birthday no. Messages say by all kind of doors. Mo so mo find ska. Na e bi find your car. Find messages in doors. Nyamisha Faith Homeopathic Hospital. Ya we bia ha wadwena kɔ numbers no fa na frɛ wo mo. De kyerɛ wadwen bia no. Ombejo so no ne won adi nkɔmmɔ na Joy Prime's Family Arena no so share asia den ti medofo trimika isisi e nafa ho ehyemu bi adesua wodo wo mu ebi ehu ebi esere bibia wo pese uhunu abrabo mu bia no ene yede ayemfoni de ma wo nti de ehia ne se wodo wo busua no ebeba bo first name no ma yensentumi enka na fafa WhatsApp number 0551575757 0551575757 na ye Family Arena Joy Prime also for detail ni nyina gu first name no my sentumi enka enchakura eba Joy Prime so na so timi de ho ahyemu ebi aha na brema kwan na ye nkomo no ye de asie medamu ase papa pa wish no ye more likes no comments no posting no abro madwen so odo no anwoden nyame nhyiramo papa me kwakwasinsia ya krado asemidi ke to so o man no kwabna santen so Adom pensem mo beto aso yedase